Һаумыһығыҙ, бөгөнгө башҡорт теле дәресе ошо китаптан эшләйбеҙ. Уҡыйыҡ, һөйләшәйек, яҙайыҡ. Уҡырға — читать, һөйләшергә — разговаривать, яҙырға — писать. Уҡыйыҡ — давайте прочитаем, давайте поговорим, давайте запишем. Хәйерле иртә, Өфө. Доброе утро, Уфа. Хәйерле иртә, Өфө. Өфөнән Юлдаш радиоһы барығыҙға ла сәләм еткерә. Өфөнән из Уфы радио Юлдаш барығыҙға ла всем сәләм, привет, еткерә, доносит. Еткерергә вообще что-то донести, принести. Здесь передает привет, будет, если по-русски говорить. Өфө бик боронғо, ҙур ҡала. Уфа очень, бик, очень, боронғо, древний, ҙур, большой, ҡала, город. Бында 1 миллиондан ашыу кеше йәшәй. Бында, здесь, 1, миллион, миллиондан более 1 миллиона. Ашыу более. Кеше йәшәй, людей живет. Здесь живет более 1 миллиона человек. Һәр иртә кешеләр төрлө ерҙәргә ашыға. Һәр, каждая, иртә, утро, кешеләр, люди, төрлө, различные, ер, место, ерҙәргә, в места, ашыға, торопятся. Каждое утро люди торопятся в различные места. Автобус, трамвай, троллейбус, таксиҙарға ултыралар. Ултырырға садиться, ултыралар садятся в различные виды транспорта. Эшселәр завод, фабрикаларда эшләй. Рабочие работают на заводе, на фабриках. Уҡытыусылар мәктәп, колледж, университеттарда белем бирә. Уҡытыусылар, учителя, белем, знания бирә, дают знания в школах, колледжах и университетах. Врачтар дауаханаларда ауырыуҙарҙы дауалай. Врачи лечат. Ауырыу — это болезни, ауырыуҙар болезни в больницах. Ашнаҡсылар ашхана, ресторан, кафеларда тәмле аштар бешерә. Повара готовят аштар. Аш — это, в принципе, суп. Аштар — еда, тәмле, вкусную еду в столовых, ресторанах, кафе. Өфө ҡунаҡтары музей, театр, күргәҙмә, парктарда йөрөй. Гости Уфы ходят по музеям, театрам, выставкам и паркам.